Kanglup Aniki Hectare, Victoria Sida, Kanglup Aniki, Kanabaniana, the minor interpret to Biawi, Duga, Kanglup Aniki, Natemasi, Tongana interest labor group Karana, Torakanda, Etector of Penihagi, Hambagi, Kanome Amalik record, Masida, interpretation, Amatokre. Anyway, Samazamada, Iran Togan by the sea, combined together, Khutlai illegal over Khutlai Empire Gadi, Khutlai, Pineragadi, me hard payari, Nina Madu Khutlai do Kamnar, Pakuna, Pomamatomda, Maduna, Soidana balance key talk with Sang, Sidum Hengale, Hetare. Havadi Khutlai Piraga, Torivising seat train, Toradana, the game massage fit with an government gisu arm sec late in a car. Arm seki Makada, Kogi mentally sound over Magi protection gi the P the way the Vaduma Khutlai Karago Mena, Lauto Budu, Adunatana, Adunatavida, Kogi Miamada, Pivaya the Khutlai. Go, my mamma, Kogi Manipur Sandu Legi with the Gi, no way Kapna was a Changyam, Hingi Heptare. Aduna, Maramorakanda. Khutlai su loi legi bhi maram tu su kenoni akhoi ngak thok chana bo hona bada state armory de gi bokta meyam si miyam horaga logi ne upai leitabna adum sandokhi bane adubu president rule laktring ida bokta adum masi gi pot se thingal loina haiba gi pot leira bokta adum thingal pangam dana legi bane president rule lakan dadi mathangda tamna tamna thingalak pale Khutlai se thingal na re hai tare ana hojina mu Khutlai se phagal Yam Pagale, Tampakilam the D, Hector Parkson, Array Badum Pagatana, Nuti Gibu, Khutlai Pava, the Gi plus me Pava, the Gi Kanoika Payorva Pava, the Gi Uzik Yam Nakisi, Arambai Blaze Voluntaria, Tier Heptare, Aduga Arambiting Wolgumbak, Amagim from the Suki Escapandana, my Amazatari than a call. Ado Masi Canone, President Rulgi, Matamsida, Khutlai Sing Yaudrigadi, no make up na Roy Hibagi intention Makata, Adugi, Momonga Tormusai, Natragana, President Rul Manungsida Ta Ama Ta Hum Marie Hengelaba, Tani Hum Helaman and go President Rul say. Masigi Augusta Tatu Paduina. Ana Masigi Potsida Manungsida, Akushu, Tabakara Tauri and a Khutlai Dum Moina Kangana Dum Paramayam, the sort of report Webra, have an easy can was a curly. Maram the intention sit the sing na no way come never live never. Peaceful atmosphere ama to a restore of Nabra, Hibagi, Aquida Kanagada, Maramadi, Menuina, Aquina, Sigi, Kenosi, Taudoxi, two Ibisi, Kanadagi, Tolapano, the Aquimuna Kangare. Masigi Potsi, suspension of operation ni Hariba. She spared Tonadana, she spared Tonadabida, suspension of operation Tokiba, Adumba, Cookie, armed militant group, Kunmanga, UPF Madi, Keno, Ani, Pulaga lady, group Sigi, Akoy, Makoishina, Injalaga, when having evidence, Mayam, Akoy, Lake Reba, Karikramana Lake, Hamatamda, Emily Taranasu, Makoina Semiba ITLF Nasu, Makoina Semiba KZ, Hybra Adunasu, Dagi, Ate Mayamana come together. Akoi di Santigi Warish Havada suspension of operation the lady was sinking high poto, Akoi Adu the Chatkani, Adu the Yani and a Masin, Loina on record later. Other the Iran Zikanana Honmano, Kari Honmano, Kanagi control the ladies, Kangadra Quina. Anna Kangiba. Kanglup Sigi, suspension of operation, the lady bar, Quigi, Moisi Punna, Lishingani, Chanini, arm with the Tonaki Lagi. Moina Piva Khutlai do, Moga armory the Tammi, Khutlai do, Quigi AK 47 Gumba, a cup of a Mihi in the video side or a cup of a capiaba. Aduga Mangataneva, Aduga, Kanodaga Pirish in a double barrel. Arm license take a piece in the car, or the pistol Gumba, the Masanga talks and never. Amukta me, Chamsani, Hapaya, Nataba, Adugumba, Khutlai never piece. Aduna Kogi Wakal, say Kanda Wangam Daba, Kogi, new Bagi humanitarian geek and Omega Kosam Kakmonda, feeling the power of the Bangam, the missing the Khutlai to Paitaragadi, Misi, Hector Lerem, the Pagata Kapaki Potile. Aduga, if Miduna, Karigumba, aim Toraga, Masanga took another Miduda, Amagi preventive measure Logna, Kapataragadi, Ma Wakan Kitan, New Bagi Wakanama Lakanda, Masi Kapada,
खंधब ngam mi oitaragadi adu kapagi changje khra watleba adu maina toba khulai singdu nattaba mi je panga hatpe aba khulai ma ma sandoga hujiki moi lisingani chani hujikti adugi dagi masing bari hen grabani ko moina officially haida wani aduna pari we AK47 adagi modugi rifle sing no busiam lai hai lairi sing sina thadoga thamakanda double barrel gumba de one rifle gumba ma phagat pase masi gi potse ai gi wakhandadi governor gi rules si lakpu matam dagi di akoi thaba khara di tawre haire ko adai numai kapak trisu mu somewhere hujiki ceasefire tawna suspension of operation tawkiba group sida noi numai kapa lepo ka harak man bagi pot ama akoi de yawe ko aduna irang sida akoi governor gi kano sina akoi sasan khara tawri masi akoi lep na ba honari ka haibagi indication du utpani aduga masina akoi irang si peace process amada changjal haibadu di ngasi babu matamda akoi governor gi kano na peace process ki potsida central government su masidai sida kari singrage ba magi akoi gi road map sikari no blueprint puthokra bra aduga akoi gi ani yanadri ba mi bu kyang kuin khana doino adum tinardi yanadong natro adubu tinanabagi potse kari sille aduga third party sina tinanaba sinbagi mahutta buffer zone haina koksindana masidai sida buffer zone ai international gi language study masi sunga yada pot am khangni adu madu bawa koksindana akoi si tongkai na thamaga nomai kafana 100 habagi pot sira ba sase akoi peace process ai no peace process heddi akoi khatnari na leiba ani sigi marakta sandai naraga wari sanarakanda masidai sida hana khanara ma yengthinara potu madu masini habadu ningthi jana khando kanda khalla kanda tawgadaba thabak singdu tawrakanda madai area duda akoi peace process su por kadaba neba khulai phagatpa sisu amadi ama oi tawgadabu appreciate tawi police ki sigi mathakta hena phagat kadaba khulai maru oiba leiriba suspension operation de leiriba khulai singje phagatna adagi plus tongkhai na khoi thammakanda leibe sinadi masi peace building gi process amani hainadi logde khulai phagat pasibudi moina control to wangami habadu utnaba thab khara tawri habadu unanabagi damakta khoi gi adu maina pangthokpa thorum pariyang amani na idi adu maina lawi habatare adu si haibagi haijabagi maramdi yengbiu ko akoina buffer zone haina harakanda si hanadi khoi other community sina khoi thingmani hojikti kamai tawgeda hojik yengo ai black base thel eveni ai journalist ne khoi protest story bani khoi justice to biona gwaltawi incident da mahari jimen gi kanghu na manipur muthat khibdu kanana no ba kano thingi se kano ani community ani gi market changsin na ba thingi se kanana no ba adumaina mutatkiba potu aduna swagi area da leiriba potsina aina khulai phagatpa budi phai tawdabu akhoi se thugaina ba sinba manbagi mong amada hujibak to road map peace porkna bagi road map ama ba yektaba aduga noidi tongkhaina leitradi yarroi habagi pot ama kakta silakadaba manba policy ama aina kitang sangna ujabase achi ai smaina fill tawjai phagatliba khulai singsibudi yam phai disarmament of kanosi weapon si leragadi mi pangka pekamne weapon pahandaba fai aduga tawdabu tasingna khoi weapon khoi sibu supply toroga paheluriba haibtare khoi suda leri kangu singsina ngakani de khoi khangabane aduna swa area sida phagatliba kanosingsi asengba phagdaba khulai du di phade simadi ai lokhatti simadi ai ahambugi na smai thamjage. Okay sir, thank you so much. Khulai Fagatpa subde sumaki yamna maki phai tawbatabu phagat kadaba khulai do phagat tabasine adu itaragadi akoina khulai fagat libisi kari ko makhra utna bai tamangta they are at least doing something kari ko makhra tawri haibagi tamangta adu dugi potu utna na bra haiba potu tasengna santi purakna ba paikhatla ba khongthang la haiba taragadi santi purakna ba paikhatpa khongthang laina akoina munyang taragadi yada pot mayamam lairi for example goltawi incident mayamam lairi question mayamam chingthokpa yare haiba tare aduna yam nungai jai ai kano dam lakjige oja mai bonda lakjige oja taseng no oja sige akoina khulai mayam phagalakpa se masina akoigi tum hanai punsida halakpa ngamdoina trana traga sige intention se kamaina thambini oja subra akoina ing miya base akoi khulai phagatpa khakta akoina hana ing siluba usu fatte kamhaina kaigi do phagalino kai ajuga
masi government of India na hujik policy ka ina sum yeng jabada hujik masi issue he thoki ba matam masidagi khoi kai ki to ke kanan activist to ke hai ba matam da khoi na u se khoi kuki gi khoi separate pam jaba hai tai ko manipur gi separate pam jaba asida kanana hana open oina to ke hai ba matam sida khoi civil organization sing hai tare sida khoi maru oina ITLF ka ni kutu support machine front line da kanna chenkale adu mutung da kamana muga misida kamai to ge public representative oriba MLA ta sichu muga yausilai sum yausilakpa adu yausilakpa digi muga mathang da kamai masi ani gi mark da kanna sapu ma to pom tamsida khoi akanba manipur da kanglup ani gi yam chauraba Shuma Mang the Su Tokidaba Aduga Handak Tok Sinasu Aroba Sudi or Mia Debu Yamna community and Nimata Yamna Akan Toraga Yamna Manipugi Angapo Uva Shum Toki Vasika Ginobu Masida Yaur is it Emirena Focus Toropa Aduga Civil Organization Yam Focus Toropa Asida Mugam Ahum Subjaka Muyaway Shugi groups of Mu Yaxile. Shu Yaxile. I do not the Masigia civil organization ga representative or MLA Siga, Aduga, government of India, Muga, Sisfat, Redaga, some voice Hanrik, Vedavagi, Kano, Amasung, UP of Kimkada, Sahaki video, 25 underground difference organization siya lady ba issue asi punumak asina mga nakanam kakada lebaga ako'y manipur si tu ay ade separate to bi ade na langlok pa mo tam sida ko'y yamna misi minayaw kre ano hadi ba koray pairaga mihat pa tupa yung magkay tugay ba si punumak asi activity si yam tore tawra mutung sida ako'y kamana tawgyam tamda ako'y government of India na ako'y sahi ani helaba asi issue si ako'y pressure pi masi yaragadi ingtaba puhan biro aduga masi amaga markta khana senarbi si ingtap na leinabagi adug solution pamjaba khana sum demand tawba aduga manipur tugai bi aro habgumba aduga ako'y separate PBR hai kumba si ani markta sumai lakpa matam sida so government of India na initiative ropa ina kitang ina sum yeng japda sum kuki singi su sumai lakpa matam sida zik amuga khakra asai kutu su handokpa aduga kanusu ITLF su handokpa adu MLA sing su handokpa masigi decision amana ki hapamai na haiki adu leng ro de ba government of India ga ceasefire toraga leiba su de leiba asida moin interest to sin ki ba to silaga ekoi gi supunamak se suna virus no ekoi na paijer ro ha ba mutungina MLA sing su wa ga ngam ba halle aduga kotu activities halle duga ITLF su halle masigi lakli basi nungi wakalonda kai thamni bana bisu koi udabadi natte usum uwi adubu moi adubu masi pressure wakwa asina takpadi bis dom de kitang change bako akhoi lawse bis de kitang change adu lakpa matam sida masigi lak amtamda majugi khudong saba lawraga hosi government of India na aina sum yengjabadi hosi ke ngarang baksu koi hill district ta kokina na mataba district singsta akhoi kurai Fagatpa state force central force Fagatli se kai gi phabana so kumya khomina ba masangda Niduga belly the power to Maramari Pavani, Duga sing the party was Maram Pavani, I sing Yan Tamzagi, when it is opening I see covers I'm told. I said, my dog from the cookie group sidausi, division anika Queen Ueva, division anika Toreva, Maramdi, Hana, ITLFka, Kutuga, Aduga. Representative or MLA ga shoe group ka manaraga demand changsilakpa issue sikra name tharappa adu government of India ka aduga kaino makhak yanaba makha degira aduga khana senaba adu violence dikha handaba handarappa timing asida akhoi division ani thoe moida kamai towi mukhoina tawdi yaroi haina jika ukna ka United Cookie National Army. I know. I'm not to pack the mutore. My pack the Tory Vecina within the cookie. Joe, Martamuga,
ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯟꯅ ꯇꯨꯞꯅꯕ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯟ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯏꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯔ 인ꯊꯣꯛ 인신 ꯃꯤꯆꯪ ꯆꯠꯄ ꯆꯠꯇꯕ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯁꯤ ꯄꯤꯔꯛꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯀ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯀꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯅꯠꯇꯕ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯐꯥꯒꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯥꯕꯁꯤ ꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯐꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯥꯒꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯋꯥꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯦꯛꯁꯟ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯐꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯗꯤꯁꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯅꯦꯝꯊꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯥ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕ ꯃꯔꯧ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤꯁ ꯂꯥꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯄꯥꯝꯃꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕ ꯎꯠꯇꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯐꯥꯒꯠꯄꯅꯦ ꯂꯧꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯡꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯦꯂꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯥꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯕꯦꯂꯤꯗ ꯐꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯒ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯐꯥꯕꯁꯤꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯤ ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯕꯦꯂꯤꯗ ꯐꯥꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯎ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯂꯩꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯄꯥꯏꯒꯗꯕ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯐꯥꯒꯠꯂꯦꯀꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯐꯥꯒꯠꯂꯦ ꯕꯦꯂꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯁꯦꯕ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯒꯠꯂꯦꯅ ꯐꯥꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯄꯤꯁ ꯑꯃꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯤꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯀꯤꯁꯨ ꯐꯥꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯐꯥꯒꯠꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯨ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯄꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯇꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯔꯆꯔ ꯇꯧꯕꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯑꯦꯅꯥꯎꯟꯁ ꯇꯧꯈꯤꯗꯅ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯅꯁꯥꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯃꯐꯥꯎ FIR ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯆꯟꯕꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯑꯦꯅꯥꯎꯟꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯀ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯐꯥꯒꯠꯂꯤꯕ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯈꯛꯇꯪ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕ ꯐꯥꯒꯠꯂꯤꯕꯁꯤ ꯐꯥꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯕꯦꯂꯤꯗꯁꯨ ꯐꯥꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯡꯗꯁꯨ ꯐꯥꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯅ ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 6 months extension ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯊꯝꯕꯁꯤ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯁꯨ ꯊꯝꯅꯤꯡꯂꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯨ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯀꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯏꯠꯀꯤꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯨ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯊꯝꯂꯛꯀꯗꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯄꯥꯏꯍꯟꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯀꯟꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨ ꯏꯪꯅ ꯇꯞꯅ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 5 ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯦꯂꯤꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯈꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ
पुनमक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द मुक ताइना कदवा स्टेट गवर्नमेंट ताइना कदवा मसी पुनमक की येनगा इदि अथु मतम दसी ता मतम न फागपने न लवी अन मसी गुंबा पुनमक असे कोई यारगदी मसी कोई कुइरे अदुना मसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थमोय सेंगना मसी इलीगल ओबा नुमै सिंग खोंगपदा पब्लिक कोऑपरेट ओबम चंगी अदुगा म कोऑपरेट ओबा हाबसि कइगिनो कोइन मियाम कोऑपरेट ओसेबदि मसी मोय फाल निंग मन तब गवर्नमेंट मणिपुर गवर्नमेंट से peacefully popular government laga ing tapna ojiki IDPS myam wari ba punama ase akoi ing tapna mahuk sauna ase ngasi topic da akoi gi punsi se anoba hanagida halakpa ngamna binokta basi khongthang se pai da yadana government jan pakhala pani hena ahamra ngsi okay sir, thank you so much. Khulai Fagatpa simply from both side hai ta nakan ani makti gi shanti purakna ba hanjalakna ba khongthang amla khulak matam dadi matam matam gi thoki irang dugi isa ngak thok chana ba kanjana ba matam dugi defense sona ba hai ta reaching da su tam da su sarkar gi amari de gi lawgi khotba khulai sing lai ta go shanti purake hai ta ke nakan de khulai sing gi pikat an ba surrender tawba da gi sai thokan lai ba khulai se lokhat pa sigi adum masima di adum atuma khongthang oidan lai bini but tawrigum su lokhat lai ba khongthang se maroi na ko gi steam panelist sing thambi ki ba so gi ming da lai ba khulai sing si masi fagatlu hai besi achoba pot amani am achoba sathi ba khulai ama season mayam ama season ki ba gi pot se am evident oi gramni aduna maram oira kana khulai fagalakpa matang achoba questionable question am de dum oidi fagat fam to khulai stu fagat haning be achoba apam su dum mak lei hai tare choi matang de ni question mayam ama mung tholak pa yare se masi second ong dam nei ne be tan ja lojje ge ahan be gi na ai oza mani ha da oza ahan be gi na kamai yeng bi masi khongthang si bo hanai phim da halakna ba na ubaya brana jaga masi gi wakhalon hai ta nungi masi gi intention se oza ide kamai mo tham bi ni oza SURBALA Sagi masih topik sida Khutlai Fagatpana Mahousagi Punsi Halakpa Ngamgadouribra haibase masi ayamana central post khangti amakdi government gi kenoti mayam si oina bai kok torga nomai aphan da funan da chaina handa ba si temporary gi kenoni oina pamise temporary gi pamne di pudu mai tai jing jina pamisina permanent kenoni sumuja una thotana ba yes Sigi kena bazini aduna moi jaga mena pami sidi hoji bai sa amadu nung tarapana maram orakan da khara mutna ga madu sagi wa mai oina on le bedu da phi nu kumsan babu ne adu iho wa dum chala ka da wa mai du yang khal kan da aduna hari wa Khutlai Fagatpa sina koi shanti pur kani hai bedu mati agi wa kan da ti kalali sidi mo kan temporary ka se ka Makoi ki activities tu ulla kanda da government la singa mi jagi forces singa mi ha beto ka ulla kanda koi ki irang ye sum nam pu da thanang ge to ne do na ti hayen koi pe aroi amu athu ba tam da dum horok tana hena sathi ba ma dum ra pe ai sina agi si example ha yo ai na mama da su ke na panjamani ek mama da ki lakpa koi ki army ki chief khang dia ma khang dia lakpa kanda koi ne cheso kan na tori ngai je da FOCS kan na tori ngai da tam tu ni invite tori wari sa ji ka mai toronga solution to work na to je ke ki ga noi ko wari sa ko no ko kai se daga khoi gi sana ba kan da khoi nai ba si ki temporary ke no du di ya roi manipur gi history khangbi ra kan da ma khoi na to ri chumi na tra ka chumdi kana na irang je hon ba no hai ba se ma si ma mutta na tar kan da irang gi lotion dre ga di khoi na khoi gi no khoi shanti phang na ba political talk to na ko na to hana shanti oi na ba no khoi ma sem irang thok ta na ba hana chuna da ba si yang da tau hai ba se si ga ta ngang nge si da gi hen ba hoi leng goi ngang dia ba adu e ba tar ga di ma khoi gi wakhalon da by hook by cook tor kan da nam dara kan da khoi sing si shanti phor kan hai ba tu ne ba aduna di shanti phor oi sini SURBALA ina thamjani ni sina aduna moi gi dikhang der kuki gi dikhang der ma koi na khara wakhan ji tarak tra na tra ga ma koi ji khudong char ga khandra khajitang negotiate tor kan da dum yana na gi khomam da lak na ma ga lambi sem ko gi dikhang der adu mai tai community na ngasi thena gi ba awa ba maya ma koi na tawjba torture maya akoi da fi gi ba da na maya akoi gi ifai kuna than number lam mayam ma koi na maming go thok na tori ba mayam se si hanjana ba gi da mak ta koi di permanent ba solution ma pa me ai se sidi mai tai gi district level da le ba amadi mai tai gi aseng ba indigenous people not only mai tai manipur ji da horok pa manipur ji gi le haw da chawrok ba aseng ma community sing ji na ti ma sima yang kana pa mi adu ga khota ki oi ba nga tang lotion na bai thawak sidi pam ji hai ba da mai tham ji gi aduna asigi topic se sina moi na Khutlai Fagatpa jena ji kai chu kana to ngam moi aduna Fagat le ba Khutlai ji akhoi na marak ta pian gi da ba se
कोई की मणिपुर दा PR हेक लापदगी PR ना कोई की गवर्नर ने अनाउंस तौग्रे स्वाई तौद्र ना कोई की नने फाइज खुलाई सिंह खुनार पखंगे अम खंगे मखोई दे साइन दे तौ पुथोरो ओइ दे सबमिट तौ डिपॉजिट तौ अन लाउ होजी अहान बा फेब्रुवारी की तारीख 29 सिदा कोई की अदुगुबा खुन लेबाक सिबु nga kani ima lebak si adugumba mapan dagi chang kamu jingjina koi loksal hanbe yaro habagi wakal londa lebak ngak put kana hona jaramba adugumba group magi kamu jingjina khulai si sohum ga tari ne ba han submit tawri se February ki kuntere sida not only khulai si noi khaktan na dana da tawri mayam si hom yaugri ni adagi maru yaugri ni mayam yaugri ne ba sigi mathang jida mu 14 June da muk tawgre कोई तुंगान तुंगान बात डिस्ट्रिक्ट मंगा जिंदगी 14 जून जिद फागत इजी खुलाई चहुंगा कुनिपा ने वेन फागत की जीवो बा अदुदेगी अमुक 15 जुलाई सिद खुलाई नान मरफू तरुक 86 अमुक फागले अदुक 26 जुलाई सिद 90 अमुक फागले तुंगान तुंगान बात डिस्ट्रिक्ट तरुक सिंदगी सिगी मरक सिदा इखोइना सिदी नुंगाइरंगुदरा येंबियो एजे ह्यूमैनिटी अमोइना सिंह ददी अखोइना खुलाई मोइ तजि लखत पिउ मखोइ तजि फागत पिउ सुदगी खुलाई फागत पिउ तोगान तोगान बा अदुगुम इरान तौरिबा कामबु सिंदगी खुलाई फागत पिउ ना लाव कांददी इंडिया लेगाना नोंग तो फागत खिदियाबा कोनथंग दा अखोइगी फाबा खर तौरागादा मखोइना फाबगी धर्मा अमक छानरपने बक जे लेदिबा एक्टिंग सिदी कसै खुलाई क्यानो हागिबदो नान ngaraang budi yang khre moi phari se sam ga yang khre manga hai bane adugi mamang do targa chani ga khara khatani helise adu tambak tagi phari sidi chani fan ga yang khre humu chama phan maya tane ba lokot kirba khulai myam che lokot khibadune moina phabane adugu khulai myam je lokot khare ba aduna samman ba simultaneously अखोइना तंफाक तसु नु ऑपरेशन तौबियो कसु काइदे फाबियो मखोइरम दजु ऑपरेशन तरगन फाबिरमगदी अखोइदा दम थाज इंडिया लेंगा सिदा दम ओ मखोइसे अचान मेरा नाइदि हाना दम येंगदब मियंगदो अदुम जिति हानदगिसु मखोइना कोइसे बिटे तौगे मानबो वाखलोल मदम लेगरे हौजिकसु दम मानहनबगे वाफनजे सिना मरम ओरकांदा मखोइना धर्मागी मोंग दम मखोइगी खुलाइसे फागत माले हाबे दुम जै थमजगेबा अदुन नसा ओजा अबोबना हाइगरे कोइगे रिंकु ना हाइगरे नसाइ सुद लेरिबो खुलाइ म्यामजि कदुबे फागतिनो आया हमरा इसी टॉपिक सिंग हाइग्रे मखोइना गसी फारिबा चिंगदगी फारिबा खुलाई म्याम जिंगजिदी तोती फैमना साबो खुलाई खरा अदगी डबल बिरेन खरा मखोइगी सिंगी लोकल में असुवी खरा साबो खरा पाइप न साबो खरा सिदगी ना अखोइना पामिबा फुटबॉल सानाबद उगिबा मफान फॉरेन मेट म्याम दु सु कांगबु जिंगिना फायरगा सु नत्रगा सु की केम द थमजलगा अंदा मखोइना सु की अदुगुमनबा मेंबर नि हायरगा थमजलिबा कांगबु जिंगिना फायरबो खुलाई म्याम दो नसि लोकत्रिजन करिगिनो सिनिदा सि लोकत्रम थोकदा बराबो सी लखटफम थोय सिनिदा सिना खुलाई फागतपगी लैग्रे खुलाई फागतप खतना ददि यारोयबा सिदि मोइना खुलाई फागलके सानजि फरकनी सानजि थंगनी हाइबा सिदि अते केमत नते अखोइगी उट मनुंग दम उट कनो वाई मै चाक पाइ तारे सिगी मथक सिदा फी कुमसला थमगु मने बनु इहो होना दम चार केनि यारोयबा सी खकिने मोइना पामिजे ए अखोइदि नोइ लोइसलामे मखादा दु कै खंगदि हाइदोइनेबा सिगी इंडिया लेंगा के सुगुम्बा पुक्चन सेंगदबजे सिना मरम वरकांदा सही अनिगा था मंगा तरुक से अखोइ सिगी फेस सि थेंगरइनेबा अदुना हौजिक अखोइना मु खनबा यारिसि अदुम येंबियु ngarang मसाइ उजा बोमेना हाइग्रे कोइगी गुवाहाटी द मोइगी सुद लेबा कांगु कना कना न कुकी की सिओ समे वारि साने ना होय मोइ मणिपुर द वारि सादरि गइगु कांपोगी द मुंग सानी हाय नामन कनो द सोचाबो द सानी हाय अदुम साबा गमगिद्रे अदु सारि द मोइ मानदबगी जो मुंग लाया ना हायरे मानदब लाइसी हौजि फावदा मखोइ कोइ फरे कोइना तौरुबो मयाम दु कोइ लोइसलगे कोई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हायरो इंडियन टेरिटोरी हायरो की वाफम सुक्ले लेकरि मौजि फावदा मखोनि लेबिसि यूनियन टेरिटोरी नत्रगा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जे सी नत्रगा अनिजि मरता अमा तौद्रगा दे कोइ वारि साबगी फुलफिल ओइदि आइबगी अदुगो वॉइस म थोइबा मखोइदा सी ओइता ओइबा तारगदि करमाइना कोइगा मखैगा कोइ पुना लैदोइनो अदुकि मथक्ता कमाइ तौदना खोलाइ फागला कान कनो तौदोइनोबा अखोइना ममांग थमजगी बदुना इना जाम तोइना थमजबने मणिपुर दिगा सी बोक्ता मखोइदा खनाबा होगदरि अटेक तौद्रि जस्ट कोइ डिफेंस खतने बलाइसे सिगी मतुंग सिदा मोइ हरप तारगदि मणिपुर द लैरिबा मैतै की इसिलेनाउजिं लोइना मैतै बु नुसिजरिबा मणिपुर सिगी लेहाउ द चारबा मणिपुर सि लेबाक से अखोगिन खंजरिबा मयाम से हरकादा मखोइ मथक्ता पुन लान तारोय हाइनिङा लेक्ते हाबनिता अदुना इंडिया की कनो से मसिमा आई खजितंग सेटिस्फाई ओइदे अदुना आइना अमगा खतंग आइना थमजनिङबदा ngasi
narangi phabagi si IGP intelligence na koi press briefing bi mana hai basi mam shanti oina ba mating khulai phagatpa si da mating pangbi ko thi hai nawai aduk yam na kuki ne attack to ka da di police department na mating pang dra kan da hojik ta khoi da praja myam da mating pang bi hojik kari gino sini da sidi ikai ningai ne ba ai moda di hojik ta khulai kar ka phagala kan da sarai phan khang di ama khang di mo myam phol kan da khulai kar ka phagale ching de jo khar phagale do ching de phab ji satisfy oidri ko mokoi na phari khulai ji karam khulai na koi chek tum darkar lai aya mana koi udam berel oina hoi eke ke su yam de durgi SLR ke su yam de sniper ke su yam de aya mana koi tu wadu tu ngakta ni ngarang narangi samangi yang kai manga pai hari se aduna India lengan le khatang phujin chengbiram magadi koi gi kaino se yam thuna loisalam ya bani adu ke matak ta haujik se koi ajigi tongan tongan ba koi gi kano su atake sangang po sing khantok na bagi nan Guwahati da koi Assam da koi gi gari chani Nagaland da sangang kanena tawi Nagaland da sangang katoi si Nagaland da ke manipur ro katoi mathang mathang garo katoi ni adu ke matak ta noi SURBALA khoi ngallingai da tu 2021 ki sai sida Brahma da koi gi Irang jaro kan da military kuk to kan Irang jaro kan da chen thorok pa mi myam je ojari koi khang mani press loi khang bani mi lising ani ga changwa je lising ani ga changwa ji akoi gi mafam du da leiwa akoi gi mi jing na maching thir kan da lising ani ga changwa thi gi ba je changi ba je nini humni hafta gi matung da koi na service chat pa kan da yum manga taruk la ga mi chani yang kai ka phangye ba okay atai tu na krai lagi ke sini da swai tok de mi jing ji pujan puchala kan da makoi gi hajik se akoi population si were India lenga ne koi separate administration few ai ba je sigiti ma je mo yam choi da kan tor kan ni aduna aina thamjani ji kan no nga sigi topic si yam bajai phajara ga ju khulai phagal ise India lenga thamui cheng na koi noi tampak da ju khulai am thambya roi sing da ju khulai am thambya roi kari gum thamda tar ga de koi crack da loi na tawni ka kai da ne sibo ki sakti si da ma koi na tor ga di hoi koi ki bu de ni khang di kana to bu de ni khang di koi khajikang matam khar di shanti oi we aduna ta tat fata koi khulai ji phare ka kai na haitel kan da shanti por kan hai bu di mi ji ji hajik tin network loi wang abani na masi makhar wa ne hai bu ma thamjage khulai akoi gi haglaga shanti por kan hai bu je nampu gi shanti di oi we ai permanent di oi nga moi temporary di oi gi we ai thank you so much temporary ge santi temporary solution obri ai nam puda masina yam kuina tung koina chatlo happy wa form din thambiri se ojana duga akoi gi khulai phagala koi matang se mang da sun horak matam da karam makhani khulai sing phagali haiba aduga season aba attack to matam da na koina uge video footage mayam da karam khulai sing putho ka pai da season ai habisi yamna khangnar wa form ni aduna masi matik chana phagat pam thok khulai du phagat tabaki pen da be post adum haina dana matang do sudum lai kibani duga hujik maksuni phahaning ba lokhatning ba khulai sing du khogi yamna sumna haitare madu lokhatlabra haiba pochini baruina koi panbi kibadu shugi mingda leiba khulai sing akan ba khulai sing irang ngasi sakatpada attack to bra chathari ba khulai sing jib lokhatlabra natraga di mase koi nem sekyo na kari gum khara ka utpa yana bi cover up tongna bi damakta masi tawrai habi la khotlibra habi swai matang du sam nei ninga I think you so much oja ai oja ring kutlak si oja koi ngasai gi oja mai bonus sumati ma thambi kibada taseng harakanda chinga masum tampak ta lokhali bi meeting ani thonga thambi ki aduga amuk central government popular government thamba pam taraga su masigi poching ghan loisila kanda conducive environment ma sema kanda thamak pa yana bai lokhala ko khongtang ma saruk oiduri profile lokhala ko kamai thambi ding ja chume president rule have say ngasagi remedial measures ne if koi gi constitutional machinery sing sina crumble tor of matamda ngak chen bang amaktra kanda madu ngak thok na ba haina remedial measures oina 356 ta yawriba koi gi kanogi Indian constitution gi article si makada koi gi masi amuk constitutional machinery sing se semgat na ba power lehem na ba degi bang khoi ge thoiba law and order gi condition restore tong no gi damakta remedial measures oina lokat pane masi gi remedial measures si tha taruk khatani chatli se adubu condition khara dagi masi Kashmir gi issue dagi ormane chahi ahum bawa sangdaba gi potchu leigi hab dare aduna president rule gi khoi gi kenosi sum thamba ya dabnina government ama soidana lakna bo hona ba dudi center leriba leadership sing adagi prime minister
moi elected government ngakne elected leaders sing na pari bani bani India si huji aduna soidana popular government ama thambadi pamam gani adubu popular government thamba pamba haibasida karamba makhalgi popular government ama manipur da thamba pamam gani haibasi akoina khanu matamda tasengna khoigi manipur gi oiba 60 constitution sina pullaga semiba manipur sigi oiba popular government amane ba pam doise adubu hujik leiriba phibam sidadi khulai meam sina maram ore kanda adagi nakpak painaraga leibasina maram ore kanda ani punba yadaba se kuki even BJP gi MLA phawa ani moi pulap punjan bangam daba political party nakal amaga political party nakal amaga ani si tokhai sakhiba gi wafam bok nataba BJP gi MLA bokta moi pun bangam daba kayino da moi taret ni tokhai sakrise independent amaga adagi KPA hana support tor mudu ne sakrise aduna punjan bangam dabani na swaida punjan ba habasi adagi shanti restore torok pa habasi yam chawba sigi keno si maram amasi akoi hauweba ko layeba daka weba popular government sembasida aduna sigi si Kanglup anigi marakta tok hoba adagi maga yanaba ngangnar ko matamsida yanaba ma purakna bo honar ko matamsida changi ba potsi kari changi ha matamda unaba changi wari sanaba changi kihanna da ba changi kana gumba amagi influence na taba suma me am changi akoina sumpa matamda ngasai habi khriba akoi refugee me am changa kanda madu kadai chakre kana hangnara iba adagi hujikna somda crisis thokpadagi illegal immigrants sing matang manipur sida changjelakpagi adagi aduna wathok oraiba masi manipur khaktagi natte masi issue si assam du yam chawna face to issue makakni adagi even United States of America du yam chawna kano labor issue sigi issue si election kari bane Trump se illegal immigrants ki issue da Maharashtra da Marathi gi magi kano sagatna ba honna da akan ba khoi gi mogi kano makak illegal immigrants ne na loriba mogi Marathi gi pot se mut ki dore na kan mogi kano na Shiv Sena na natragana ama na honna raktana sagatliba chumba lamdam khudi makta channarak ko pot amakak kan section na lokhan narak pot sidai sida Manipur da di kamai to geda hotrong honna somdagi la akanda somda akhoi digi sirigi hanagi indigenous people di nataba aduga mayam ama changsil akanda aduga naron da even moi the MP oramba baupada chahi suda na somda la akanda citizen oramba voter card paramba dagi lalhoba magi makok oramba gi pot leiri bane ana sigumba mayam si leibani na popular government ama sem na kanu plan torpo oitaragadi khulai sing si lokhatpa khak natana akoigi kano sing si akoigi leiri bese leiri illegal immigrants sing se masi tanthoknaba mechanism ama khandoknaba mechanism ama aduga hoi government na budi handak illegal legal kakariani tax force ka sengre DC gi makhada madugi modus operandi kamain toroktuino kayam effective oiduino haidudi still confusion ne adu oigaduriba oroidarba haibsu khoi khangba ngamdri maramdi kuki gi area ni hainariba kuki gi hujikti kuki su ani thola abani ko sa ani thola abani haibdi nansu akoigi militants kangu su thola abani adana maswai sidai sida Chursampur area dana kanana karamba official na karamba mina illegal immigrants je khandokadoribno kaibasi adagi kano da technopol da kamaina khandokadoribno haibana chengba kangkupi de illegal immigrants kamaina kanana khandokadori maiteina khandokadoribra natraga mayanga laga khandokadoribra ada kayam sincerity wena government India government sen sem adu torokadoi no aise masi still confused oyeba aduna haijari wafam di phanayam na semagasu akhoi hujik NRC mak chanadragasu ko NRC natragasu NRC gumba kan malu ama sema kanda illegal immigrants sing se hana phajana deport tokhiba takhiba changi masi Assam dasu Assam government na masi yam priority lodana ngarang orangani koi indigenous people sing se moigi illegal immigrants decoity sing sina koi the moi the loot tawena license no moi loi pirani lathokri Hemant Biswa Sarmana ana
state khudimaki magi community singsi kannana bagi state khudimakna lokhana rabu matamsida akhoi manipur di kamai tawgeda akhoi indigenous community singsi endangered oil lakpa akhoi lamdam si akhoi thugaina ba machet tarakna ba hona ba aduga khoi de lei minari ba nuksinana lei minari ba community singsi yum amaga changna ba yanda bagi pot ma la ba ukhur le lei ba ai gi sininaw duga manipur le imphal le lei sininaw siga khoi chat the problem lei re bu sikse adugi mau de lei ba khoi gi sininaw duga khoi gi sidai lei ba khoi gi isinaw singsiga maitai isinaw singsiga chak ama chan thaina di chatlaga chak chaminarimi ni senapati di chatla chak chaminarimi ni adugu mamayam si loina thadale ba khoi gi mari ji thadale ba manipur le ribe indigenous community sigi indigenous community even citizen bo hairage indigenous community have sinarege kuki maraktasu kano yang queen le riba citizen urapa kuki ni hariba singigi kuki comes only after 1830s masi British scholar recognize to romani ado thadau marakta su yam leiri ba party marakta su akoi khangna chanaba myam leiri ba chamin thangna dana ade koi ba chapina dana nungai na leminaram ba myam dugi mari se illegal immigrants sina injil laga moigi oi ba interest ta natragana moigi oi ba political interest leiba moida nonjaba kangu kharana masmain toraga khoi chi thadal laga leire ai sima che akoi khange ba Chusampur le mi sing sibu sumaina le ga nungaram gudro Chusampur le mi sing sida aina ngasi akoi report ama aina kano yengjaram madu Chusampur gi uzamang haibra aduge khulama kakta moigi lopari hector tramanga se koi moigi yum dai taramba khungi koi citizen oraba haitare kano di nataba illegal immigrants la nataga law mapu oram na citizen oram tare ko moigi lopam je ubangam dadana hujik le ba khoisu haidi Chusampur da su loinamak akhoni illegal immigrants ni haibana te paiti de khoi leiri adagi kano da leiri ba sinte da leiri ba adagi mate da leiri ba adagi thadau da leiri ba mayam sigi moigi oiba akhoi pot ama akhoi si da leimina ra pui sina oibagi pot mayam le ba hoiba sigi pot se thuana ba na chin na khangna ri kangu sina somna changa ga cookie ena mung laksala kanda akhoi gi si mari se thugara ga akhoi thadalak pane ba masigi pot si gyan tanare bu sikse Hujiki Tadaugi group to Huzik Tola Isini, the Huzik Margi group to Tolakani, Toan Jati Singsigi, Kui Manipudal, Laminerpa, Hoi citizen, indigenous people, Hydragasu citizen, Oina, Sahi Sama, Ama, Tani Laminerpa Singse, Sigi Weba, Apun Magila and Buxing to guide ever put elements in there, Huzik missing Silu and Kangareva. Tawudabu, no more single do the key with the gi, Taurivaneva. Aduga Amana, Masideshida, Sugi Potsi, when a Payena Lowiade, Makui Suyam Pector Sikanone. Su I say, come to a suspension of operations here. Canona India Gomena Kari, the Mutata, Kanoga, Taunarivanova. Suspension of operation HD, no way Kapnariba, entities Anigi Marta, no way Kapnava Lepakanta, ceasefire. Haina tawrama matungda dialogue tongnaba suspension of operation tawuneba adu natadana ceasefire haiba pot si kanthuaga suspension of operation tawdo oiragadi why not moi si no mai sing do lokolaga moi do phajana ngakpi raga makhoi gi damakta khutsa hainaba skill development training ni khangde moi hajanaba moi gi program ma rehab program ma sibi di kari kai ge ba why allowing them with sophisticated weapon Mui Karigumba in a woman gi Magi Wakalunda, Karigumba Kara, Motik Kara Libra. Ko, India gi army is yam chow of Volcano Makani, Aduna Mokoina, Karigumba, Kogi Sidit Lady, but Yoto Riba, Rebellion Lady, Yoto Riba, Yalwishing Hectare. Mui Namtan Aba Muisina, but the Haragasu, Mui out the Zoo in the women get such hours in that Tobiana. A Mui Kaidobagi, why they have been equipped. So I don't analyze a government, Sigi motive say, is it because Akhoi upon machine maram orakanda moigi multinational companies singi achauba khoi moi vision myam ama leriba plan myam ama leriba manipur dagi khoi rare earth minerals sing se lokthokna bagi da akhoi punna thingmina khiba thau longna bo khona bada tamilong da khoi myam punna chatlaga maitai gi su adai da leramba dagi kabui sinau gi su rongmei gi su loin pulla kanda madu yaro yena khoi thingiba adugumba myam ama legimna apun magi saktan duna maram orakanda achauba company Jubilant Oil Company guys, Changmangam, the Put Mam lady, Singam never quite pundaba.
Sina Maramora, Koi Mayamsi, indigenous, Leriba, indigenous people sing, plus citizens sing, Sigi sing say, Punjalan Maya day and Torakanda, Tamnabagi Mong the Moy the Kulai sing, equipped Toraga, Moy Pile Tambagi is Mong of Mafum with Ure. Aduna Manipur election Toga Taragadi, suspension of operation say, Yamna, Hoi, Moina Taurabanina, Moina Pariba Poto, Moy this is very out of the Moy Pariba Kulai, the local Piro. Sispaya yaw dam kai dong no ni pahal biro no lokat piro aduga moi da lei riba kadar sing moi lising ani ga chani do adu moi manung su hoi ojarasanu yawjarasanu rehabilitation phajana tawbiro aduga makhoi oiba hingnana bagi khoi normal life ta hanjalna ba lambi rom do ina sembiro natabida se keno se hoi ko khoi hujik lei riba NSN IM gi haisi NSN IM gi tongnari se NSN IM gi army gi nunti gi numai kapnara me ko NSN IM gi lami yam sigrabane ba aduga Indian army da su sigrabane ba aduga chigi potida akhoi da thohan ningda ba thodok chumai na bala so oinam longi thodok akhoi huji bok ningsang lei rimne ba ko aduna sigum mayam si tawbadu da masigi potida akhoi gi peace talk ama deal toragadi ceasefire gu mama tongnaragadi haina toraga ceasefire toraba matungda suspension of operation du lakhiben suspension of operation haidi si kegino peace talk haidi si kegino haidi operation togdaba du di suspension of operation haidi wane ba ana ceasefire toraba matunga la akanda moi political dialogue chattaraga leiba wane ba that is okay adumadi adwai area du di legitimize oye ko aduga akhoi gi lalhuba akhoi gi se PLA bo harsanu adu UNLF harsanu mayam se sigi potse sidai sida su moina karigumba ceasefire tongnaraga political dialogue tor taragadi adu su makhoi gi oiba kano makakta chathabada India gi oiba law na yaba yadaba the constitution di yaw daba moi gi diplomatic policy da adu maina chatharakpadi oibiya chatharakpada di kashu kaiba leiteba however Brand army the Numi Num Takaptaba, Pashada Kairaga labor takes the lower labor, the Chikagi percentage low than the labor, development project Kudimakta Tugainaga Lanian Ladiba, Duma group sing, German Gi, Quigi, German Amakak Lakibani, Maripuda, Pasha Tada Navagi, the development is Shugi, Madu kidnap Tokiba, Duma group sing Duga. Command of suspension operation Toraga Kulai Pile, Kulai Command Pile Tamino. Other than Pagaliba Kudai sing say. Kadargi, Kadargi, Tabak Amakakne, Haina ID, Logze, Kadargi, Habadi, Akoi Tabakara Tauri, Kulai Pagatli, Adu Tauri, Highway Yanavagi Namakta, Adu Achumba, Kogi, Pisse, Hanjalaknavagi Taudangi, Amata, Lokatava, Taugatava, Lokatkatava, Tabak to the Lokatava, Aduga, Mayam, the no Utchai, the Namasideshida, Akoi peaceful cano port never honori, Habadu, Utpaya, never give the Makta, Kulai Mayama. Pagali, Hudiksu Pagat di Nutigi Fagatpana Ngamgadouribra. Kayuno, Muna Loinkangi, Kana Kadai delay, Karikadai delay, Handaki Lanji the Kanana, Kulai Pari, Karam, group Nakai the lady, Kulai by group Nakai lady, Kulai Nakaya Lule say, intelligence source the Loinkangeva. Panning Manumita, Luina Pavang of MEIBON Kayuna, presence of military say, Yam Yang, militarized zone never, could say. Aduna, Swire Adani, Aquina, Aina, Kitang Tamjaning Basi. Kogi party kulai sing ju di phagat pasidi yam pai phagat laga phajana ningthi jana keno to biu madu phagali kulai sing du amuk soidana kogi manipur sida amuk irang thon ge na lup amada amuk pisan biba dagi mogi sugi kangu daga amuk transfer ga toksan bibagi thabak ka tawraga di madu su tawrakadaba man bagi ni ko haji si tawni adu madu su tobi ganu pharaga phajana keno to biu aduda kulai du lolam biba missing mafam du anak pada lera sing pharaga kanana lolam biba no kari lolam biba no haibna chingba mayam masu tawbam thoi kulai ang ta pharaga Kulai do matom de ka thop punate ni ne pora thambani thammi mi kana no disu khangaga moi su phano wanaga da bane aiba wafum okay thank you so much yam bazan thambire jana khoi gi hujik taseng na haira kanda akoi gi sugi kadar sing haitare makoi ji maning to halakanda lairi bise kari gino chobo question India government gi motive se kari no makoi na sagatli bo jan bazan thami vision ju madu mangphang na bo hona matamda akoi gi lairi ba apun gi saktam je thugai ra kanda yamna divisive mo halakan mache amche tan thugai ba aduga masida khulai wena sine ba yana ba sugi kangbusi masi makoi ji equip to halaga thamabra hai bisi gi choba wahangam thuklei yam phajaba point me am jana pukhatpi thank you so much ai ojamai bondam
लाक्चगे ओजा हुजिकी सुगी सिजनबगी मतंग सिमा पोचिमा लेरे सिदा मखोगी तोंगाना मोटिव सम लेबे चोबा मिटेंग अमसुम थंबा यारे दुगा हुजिक सी ngasai popular government sem daba masung government of India gi magi thausil ji matang la kan da hujic phawsi ngasai su thambi ki bajana maybe mui conducive environment sem oram basu yai khulai fagalakpa ki process se adu meeting mu thambain thambire jana ado hujic phawba ta seng haraga di akoi gi da number masing hai ta number game se da lengak am popular government sem number de chap chana dum leijeri poni masida sem ngam da na hujic se leine duna PR se mu hujic parliament da so mu table taw dana house ni makta mu thatruk ama moi sang do photo ko form se mam pukhan tan tawde adu taraga di hujic phawba da thangalai ba thatruk sida moi thamai ba khongthang sing da kholai ba mayam seida akoi gi popular government se tham taragadi moi da taw taragadi makoi gi plan sing che kai da dra makoi na sagalai ba sing se aduna basi adum hai tare ne matam laura kanda akoi gi kano taw rakanda moi gi plan se mai pak na bai na du gi potu da akoi delay taw ne law ya bra kamai tham bi ni uja masi khoi masi gi topic matung ina yengda ekhoi point khadi dam thamjaninge hoji hangliba popular government thamba de extension to boduna ina arobeda thamjige yanambada hojiki ngasigi issue University jiki Khutlai Fagatpana Halakpa Ngamgadouribra haire ko Mahousagi Punsi amu hanjinba ngamgodra ngamoidra masi hanjinbagi de makta government of India na paikha haningba makakti koi lei masi paikha tradi moi khoi haidiba Mahousagi Punsi do manipur da di oiroina low seboka ajikona morobidi permanent settlement namakha amuga lehinba si am tangai phadaba adu government of India na permanent settlement si thamge hayaga di masi kamba step ta hana khoi lokha kade ge bam tumda khoi hujiti government of in central government da BJP government na sina ruling oina tori bani adu gadi high ba permanent settlement lakada first step ti masi hujiki issue crisis amaka khoi ga khoi ga tho ena lojan le ba sida kamaina masi kamba step aha pakha kade ge bam ta sing government na awjiki Khutlai Fagatpana khak latna solution ji proper pam gadi kai step han pahing gadi ge bo ai suggestion di ai khoi lei biri ba koi ge central government BJP government the yauri ba magi party gi registration singse masi manipur gi oiba MLA koki naga no koki naga duga meitei gi netaba manipur gi BJP gi ruling da le 32 MLAs asigi athubada government of India gi union home minister prime minister na ki akoi gi manipur pradesh congress committee da moina party gi president gi ayab loga through moi thu mum da registration party gi meeting ma ko khon ba sangeba adu ko bo tam da center na maju pham da ya de instruction pira gi soida moi yaw ka ne ba ko adu madu yawon ba madu phaman masangye madu phaman de bida kuki ga na metei ga yanadri kuki ga asigi problem che unabi yadri haina government na madu thambadu madu da moina haida leba targeti manipur da central government asina ta seng na permanent solution the Mahousagi Punsi Halakpa du moi pamdri na akoi parjamian ma lofam thoeba madu ta seng na madu akoi gi Mahousagi manipur do muga thamba tai harigadi haribo atop state na tabida political party government na mahabidi political party ni na anu mokoi instruction akan ba manipur da pira aga mo athu da mo registration phamalo haina kauraga phamalo na instruction happy pada mo issue yaw kaneba adu ya center gi advice bakha da hoji id mo tonga leidi bene loje ko hoji situation sida ko kising so ko sai issue aje yang punna phamandri se government gi taseng ba instruction akan ba pi da gi ni habse koi parjamiam losi madu ahan step ai lawan ni aduga ani suba step china manipur da hoji hariba shu se government of India na kai gi purpose da shu thongki bano habse clear cut amakak daka oyeba shu thamni base kai gi damakta koi kuki kno masung UPF ki makhada punna 25 group se shugi tangai phadre masi daka oina thamni purpose dum tu ne khoi khanga masi madu purpose du ni adu peace ki damakta solution ki damakta
irang thok tan bagi damakta illegal immigrants sing chang tan bagi damakta aduga asigumba pulma asibu thok tan bani hairaga shu si thambo eramagadi kai damakta misi issue tholi bana aduga kai damakta misi control to do bana aduga purpose ne ina hangisidi government india da state government aduga central government anida kai damakta shu gi si kai damakta kai importance moi da masi thamagadi state government amasung central government aduga haiba kuki gi keno aduga UPF ta masi kana ba future kana na ba manipur gi kana ga ba india gi kana ga ba lebi gi damak ta masi maramna ai khoi shu si thambani haba purpose do clear cut amak thamba masangi madu natradi madu gi shu gi mingda manipur di irang thong gi tawbra aduga shu gi mingda aduga manipur separate oina administration pithok ke bra ai habdi center na shu thamdrasu pige de mu pbi na shu thamdrasu separate bu pige de mu pki territory council pige pki union territory pige hasu shu thamdrasu pbi na ka adu thamni bogi purpose ne na question hangise aduga masi maram su phadana thamba masangi madu khanga kanda koi solution gi way se koi thiyok ban wa ni na adu ahum shubudana civil organization singi masibu central government state government na sen aina hai both side puni ko manipur da crisis tholiba irang tholiba punma ase civil organization sing sida moi gi ta seng ba unakre kau su unakre both side lom kau unakre kau riba adu solution way of solution se kamai tham gi ge moi thamoi sing ma kau ribra nataga sumni moi mo khangna kau ribra haibido koi khangphum thoe ba adu moi na ta seng na masi solution proke di no koi na simi tawro si tawro just khanna chena ganu matam khara irang thokunu haibin solution natte government india ka ta seng da sema koi si to pami adu no cooperate piu adu ko both side si piu na ko ki su haigida bani se so singda adu ga akoi gi su haigida bani adu no masi to buta ga di manipur si irang legani india irang legani adu masi irang le tana adu no si to buta bani ko muslim hera ga si to ni have to clear cut ma high view of government dana civil organization sing disu aduga mari shuwa aduna akoi permanent settlement ama government na ta sing na pame di phaga piu aduga khulai phaga piu adubu housing ta sing na masi manipur da popular government de BJP government thamdabi ade thamning bagini moina hojik se suspension 6 months to reach. Thumbing the Tadi Nani dissolved or under dissolved or the money. I do thumbing baggy never. Thumbing Ragadi instruction Akan Moka peaceful like Pami, Manipur say BJP root of Pami, look Manipur say Mahousagi or the same symbol of Pami, the pre movement to a 2 months of the TPO Gomina. Madu Pimam Dedi, Maro Lere, Toxin Nabadi, Punama. MLA unariba civil national unariba atopo unaba shu thamniba pulma ase minam bani hana koi pajamya lawbada akai bere withdraw na khalli masi ta senda torogadi masi gi government popular government thamna kanda free movement oyambadi yaroi popular government lacting mangda free movement ji haikuna Socio-political free chanba aduga Socio-political gi IMPHAL free lakpa aduga senapati free chappa aduga ukhun free asimba chanba ngamdaba government laga di kam haina kai gi popular government lakdu no machine ngi question thangdaning badi popular government BJP government manipur gi ta sena sida akan ma BJP government mu thamba pamagdi asi kai gi hujuk phau se free movement ohendri bino aduna masi koi masi fourth step ta masi pakha pirgadi government gi thamoi sengmudo ko pajamyam uba pangani aduga manga subedena kamai tawni masi solution purak se leidiba myam se solution amuka permanent solution pamme adu khoi manipur pajamyam adi permanent solution lakke hargadi kai dawani amam tamda government of india na amasung state government sina pakha ga dabse hojik lagni ba foreigner
Burma lakliba illegal immigrants sing aduga refugees sing aduga foreign gi terrorists sing sangsi lakliba puramak se ekoi athuwa matam du government of India na central forces naraga state forces naraga identify to thop masang he chule leban si leire aduga masi asi singsina illegal immigrants sing na chup leire aduga asina terrorists sing si leire oi mix up oi leibra leitabra se athuwa namda chu kem leiba agreement yauriba kem sida identify thu na to Pamasangi, elegant Oriba, Sina, Sine, Sibilgi, elegant immigration, refugee, Sine, the terrorists or instructional person have cracker over Asi, I call 2 on the point, and the point Mangada, System Deshka, Manipur, permanent solution, PAOMEI. Permanent solution like Lena Mukta, Masida Kayam, Oi, and Masi Kando Matamda, I call Hoji, Masiyam Daka, Oi. Asuna masi ekoi masi ina hairi ba puno asi kai gino haibo Manipur si ingna tapna thaina lising ani gi puari le raba jati mana khunda le ba Manipur sida koina hoji se koi tungda masi lapam damna tungda amuga asigumba hanna thok tana bagi thok han ning da bagi demak ekoi haibani masina ekoi yengba yabadi ekoi na pambadi hojik leidiba issue sida ekoi permanent amaka puraksi haragadi aduga ekoi leiminariba punamak asida ekoi tatsen sena ekoi cookie habada ekoi cookie Joe habisi cookie sin cookie habisi de koi hande ki taraf ti ko aduga hojik leiba cookie merta Manipur citizen oikraba India citizen oikraba khan leiriba India citizen oikiba cookie sing hojik permanent oina se sehi sama sani le ka baswa sampuda lokatino panda asile leiba khre yaureba masi sing sisu boi de na appeal ka boi sena appeal to jeninge egi side ki su Manipur gi side ki su masi singje mutam gyan ta ba masangi ekoi inga tapma leiraga ekoi leiraga Manipur si kan hoba ijati miam si kan hoba aduga atopa mitop adigi changasu Burma ri changrakpa kuki miam le Bangladesh la kuki atopa miam Manipur citizens nataba India citizens nataba asiguma miam se ekoi manaraga asi athuwa matam de irigen asini aduga sini na lon refugee sing chang sini na akoi khandok pada mating cooperate to be one appeal to ninge ko madu to matam dani koi ing tapna solution chehi sa kya muga ing tap le kida se happy any thamje okay ja thank you so much yam phasaba point ma tham video jana akoi gi Manipur da permanent solution ama pami ekoi temporary solution pamde aduga thawong si thawsil ji silak matam da India lenga ki marok leiba thawong sing one chathara bra yam point wise yam clear cut one jan tham bide su ka doba ki thammi bano chapchana ma thamge maram sima ko clear na khangdok pa dakar oi leiriba legislators sing si irrespective of different community Manipur gi hujik lengak pai ri legislators sing ki akan instruction am pira kana mokoi punna bai damakta India lenga nga torakadamni madu kari gi taude aduga board side ki CEO sing se mayam ama kaura unahan gre masida si taugadabani masi taudaba yaro habagi moya directives pidabida ani makse kari khalim no da khangdok na bagi damakta chatharak pa thausiloina man bagi mawong aduga PR set thamningdana makoina paikhaliba khongthang thingje mai pakna bai namdana thamna bai na koigi sakri tawrakan masi extend tawrakna bo hotna rabra haiba potam leire aduna mai gi suma khongthang singsi yam thuna aduga koigi permanent settlement si singa dawni santi Mahousagi Punsi Halakpa Ngamgadouribra khongthang thingge tawbra popudum tarani aduna tana akoi nongmai khara phagat khulkat pa tawbasina di santi halakna ba hani Punsi da halakna ba haiba potu oi roi haiba wafam do thambire jana am ngai jai oja mani har lakjige oja hujiki matang kite ta seng hai tare akoi na hujik se adum popular government ji semandana thambasi makoina akoigi semgala iba haiba tare makoina paikhala iba thabak sing se hujik phabuda masi mangi dra haibagi semba sadum yaraba port state da yadabe pon ko sakri tawrakana masi extend tawna ba hai tare adum tawrakpra haiba madam mayam sim clear ohende kamain thambini oja sai han do jabu maina phajana ma thamgre tan khana ba ba ma masi popular government lakna ba mokoina khulai je phagala kanda मैम की इरांग जाओ गाने पॉपुलर गवर्नमेंट थामिंग बगी इंडिया गवर्नमेंट की लेबरा है बतुमा मधु जो तुम खन्ना भी आई तब तो वहाँ जिक लेरिबा केनो सिटी खचितंग मधु की केनो तो करे या हमने थमोई दब दब पीआर थम की वो ऑफर मौजूद हो गए पीआर जिक्र कांड थम गदे की वो लेरिबा
political parties sing haiba tare makoi ki people representative singi manungda government sem da makoi ji controversy oiraba amaga kano sing amna dra ka thambana tana sigumba kano sida masa masu ji da thamji tham da bane jigi amana yamna kano si control to bangam draba amna burning oiraba issue se issue ji running oirgadi matu oinana ngamna na bagida makta center na pura look after tawna ba tawwa maga ani ji khatani kano taw duise to khoi ki 19 kano da 2001 to da khoi ki kano ki without territorial limit kida taw ka da thongge ba di am reasonable oiba du ma kano ne ba government control taw ngam da da ki taw gi na ba ma hajik di government control taw gi taw wi da ba da ki CEO na tor ine ba ji am tor isina ta ki sina sigi ani ji khena ba le ba adu popular government thambasi surbala yam fai tawdabu koine hek mama haina ki bedo popular government chi la ka da det to gadori ba natraga pham bai gadori ba koi ki miwai sing hai batare miwai sing si koi ki ji ha da chappa kamu ti mu yaroi da ba magi wakhalon da thaina congress ki bu bina mau da moiba sangang pho ka di yaroi na mana even masona kan da mani mohon na kari na harak pho da masidi state ki matter da khut thingil ka nu kain hai bangam ki wa admai to da adu gum ngam ba koi ki mantri mandol hai batare la aga su hol government aga su adu gum di mathok tai adu na tana adu ji ha nang adu to na kan to da ba nang kulo har ga kun ba chalo har ga chathu ki adu gum ba koi ki discipline party ki discipline ni hai da adu da chalaga di adu gum ba ken adu na di halak padu ke su thoi to kana ba phangoi koi da hanagi hamu adu oine hai butu ne maina thamjari se aduna popular government lakwa koi hajik ani ne koi na jik mina su dum kana dum nokko su dum yare karim kana ta mu dum yare nawai na moi political party hunna badani ko tor ise sida koi ju dum praja ju dum yare nawai na koi ki popular government lai ringai da biren lit government lai ringai da mayam na matik chadre ajik lai government ji matik chadre manipur da fiar thamu na laugre matam da lawai ji khara dum apa ma kamu khara ne ko law gi de ko and PR thambasi na mayam na khangri sina thoina hai irang si manipur gi leiriba ko gi council of ministers sing sina control to bangamdre makoi gi state ki force wale adu ki matak da adana khut thingel ko na maram or kan da security advisor oigada ba command to goda ba adu ko bhokta adaki loimak thaje laga to gi mana karin tangam gi da ba sina angam ba mala akanda lairiba sigi achumba ji katang thidu akanda manipur ji santi lakadra natraga sigi achumba ngasi india lenga na achumba aran basi khangna khangjan ji ji khang kanda phajana ma khoina digest tor kanda adu gi aduna chumi aduna lale tor kanda aran ba mi jing si makoi gi action to wa natraga makoi de karigum punish kra tor kanda natraga jo makoi ji manipur da leiwe agana leiwe an balai tabe agana adu ma chalan gidra kaina adu gi asaji chaunu to ro ne ba adu gi mathakta thara iba bala ariba nupa se Kashmir da mana yam chaw role logi da na Kashmir da adu ko Jammu Kashmir da Ladakh haiba ma adu haiba ma khaidok ta tongan na togi adu ko ba yam na intelligent ba yam na hai singba adu ko governor ne na khalur ka da adu ki ona taina bada chief minister na to da ba thabak council of minister amagi leader na to da ba thabak ki mongda ona tawla aga da ngasi leiriba complexity ni koi gi neglect to na to man ba ma leibese sidani koi na popular government la ka da matik chaba ji hada sa loi dawa adugumba mi ma kanu ohenlingi ka kai na koi ta mai ba wa pam che masima aina sidani koi na pami ba lebak miyam na prajana pami je adubu leiriba status sida koi hanagi adugumba power by the ba adagi tharko chabidu da chatwa adugumba leader waragadi manipur popular government later chawani popular government lebagi kana da budu thoitok na jikhena dabra na kalaina ubukanda aju amaju dum sanga da na kota dum chatan lai sin hoi magi development gi kari gi tawdu di okay no problem to yo wa tawraga su akoina pamadi manipur da leriba complex se masi muktang patang matam chana achumba da khadonga da hadaki lan jidi kukina chumina natraga khoi maitaina chumina adu idaragadi maitaina sauri chumina natra kukina sauri chumina kukina torbe di maji chumina ka kai se
si fajana machin tongna machin phongna haiba ngambado adugumba governor adu oigadara na khalaga si ona tainabada khasitang tawdabase machina maram markanda koi popular government orkanda praja miyamna larokanda ada koi onsara jaidana koi gi kangbu jingina oiragadi nang matik chadre to ka ga je dum changelaga omjalaga dum tawnari do na hana ko adwana dum tawi ya ne haiba aduni adu tawhaning bani aduna jik lurai gadi popular government semba makoina jiksi PRC extend karamna tawni hai tawru hai makoina khanab numitu da kano tawdraga di dum extend tawru do ni yarga di dum popular government semba gi dum lakadoi ni tawdraga na dum extend tawdraga na semba extend tawraga na dum thatru another taru ma sangidoi ne ba sigi marak sida laiba question di haujiksi manipur thugai ba pam MLA taradu minister pibu ya ba lawu hore ba ngisidagi Yes. Akoina su pam dia ba. Makoina ne ba jik lit torkanda Manipur gi government gi asoiba Manipur lingak si asoiba loina ba khangto kanda makoina aduda leader orakanda ngasi Manipur thuaina ba honarakpa unit territory tarakpa aduga separate mission tar laise makoi tara si gi achu role ama yauri ba. Si yauri na makoina mu pusala kanda saisita government da popular government da lagadi kari oigade kai je masi akoi ju khana ba mathok ta ba. Hayang India laga kita mui thiam na bane na dum har ka dore ba kangpo ki dege ama habu jurchar pu dege ama habu tenglo phan dege ama habu ka gaina dum tor ka dore ba ku kita ma bham ching dege dum habu ka gaina si habu ka da akhoi gi lamji de kari oira ka dege haiba je si hana ju yauna adum thugai gi ni adum chakhi ni chongri ni makoi habu ra kan da hena koi da hena shanti por ka dra hena makoi gi advantage oi gi dra haiba je koi khana ba ma tok ta sini da adu khwai dege hena akon bada aina thamjani je yamna amicable solution oiba aduga long term policy ai batari natraga pura solution amo ana tawdana bagi damakta koi gi solution ji porke hai bataragati asi india lenga ki sukana koi gi eviction tawdana kotana koi gi illegal migrant mayam khandokdana kotana asam da kaita tu pham da tawri aduga ju mathakta india lenga ki ami kanona modi ji na mo hai gre ni india ji koi dharma charanati sai mito amta lebi ati hai gre na do bataragati manipur da mito leiri se sijo mungtang Union government of India chen yang jan virakanda lai ba mitop singye phajana mapung pharang tang khantok kirakanda manipur je shanti ohen bi oba aduna tana namjalakanda khulai phagalakanda khoigi tongda ba mida chu toroi da ba mida chu torakanda adukum da support tor lairakanda akhoi shanti borakani khulai kar phajana rakanda shanti borakani ajiti surulai shanti borakani haibagi asadu leite aduna khoidagi darkar leise manipur da thoi irang sigi mamutana khangna khangda base amutang khangwira kanda kanana ali kanana chumi haibase asima khantokiro adike mathakta manipur da suktham thamoi da basu chidi ngalinga di am haina gre ko suktham thamoi da basu burma da bangladesh da lan horur kanda madum hamdu da kaida chila kanda manipur da laisala kanda su tor kanda koi gi manipur gi lam ba kanda makoi gi kuki gi ba dugumba lam am laur kanda sem na ba sida yo khale ba india laingak se peji unfortunate adana masi gi wakanda thadok piro adana hauji ano wakhalo man la kanda hana gi leisa chano koi kasu kai dia ba khongchai hai ba jati jingje kuki je koi na khongchai hai khangna ya ba adu jati so chai sagi akoi gi kanona pangi ba 1930 da gi lakki ba kambu jingje laisa chano ba aduna tara akoi gi 1967 da gi changal pa kuki kogi Burmalism ki thabak ta manipur da mayam changa kare 1988 ta koi democracy ki movement mayam changa kare adu mathakta 2021 da mayam ama changa kare chigi antaki Iran dudagi Iran jidagi khudom chaba laur ka da makoina adu ko ba pdf adu ya ko salaka da manipur da khula pa salaka da manipur ki tampak sing thugai ka da manipur thugai ka da kuki gi oiba lam natra mayam seo ka da kuki len semi ka ka dra manipur gi toan ba koi gi ityasik oiba ma phom ta makoina maming tunga thong jalakpa bazar bhokta khwarman bazar bhokta kanom thon bane makoina adu gi kangko gi se kandu kanu ka kaina adu man thonjalakan torba singse masi loina bak semtok piu sini dalenga ta koina tamise adu ge matakta makoina shanti har kan danga si bhokta akoi gi free movement chalan bangam dana moina wari sani na harise masi ma jokoi nungai te ba adu ge amana ojabi mona hagi amamaina thamgi bodo koi wari sabase ada kaur sarje moi kaur phone chana ande ba akoi gi apam makoi gi apam makoi di wari sagi de ojabo mai akoi gi wari sar kan da
कोई का वारी सार का कोई की वारी सिंह जम कोई कुकी दो वारी लीर कांदा कुकी ना अपना वाला यार का ना अदु मदी फई है बा पाम दर का मदुती यार वे है बल से ने सतर की वारी सिंह जे ओके सर अदु ना कोई की इंडिया लेगा ना पुजन शेंग बसे चिने इज द वेरी मच शी तौर का ने कोई मणिपुर द शादी फोनी खुलाई फागकपना शादी फोरे खुलाई सिदी दम लेबा फंगा आतनी दम लाइन रखनी पुचन रखनी हमना हमना होना रखनी अदुना खैदगी दरकार लेसे फजना इंडिया लेगा ना अचान मिरा नाइदना फजना मसा मसु आतने कोई मका द लेबा आतनी हाई बसिंग से मसी फजना गा ना चल का कना ललि कना सुमी से फास्ट मसी की जजमेंट जाना तो वीर का तो व्यू सीने ने तंजरी से याम नुंगाइ जो लोरा पैसे टेंटक नै ओजा हम द टेंटक थंबियो इन क्लोजिंग रिमार्क एंड रिक्वेस्ट तौजेगे ओजा रिंकुदा ओजा अखोइगी हुजिक से लै रिपोर्ट से इन्फिल्ट्रेशन के प्रॉब्लम सी मोइदा अचौबा चैलेंज अम ओइरब्रा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नत्रगा हुजि अखोइ ओजा मनिहार सु थंबी की बखंग नखंग खंगजनद्रबा मबुक चेन सेंगदबसिना तौहलिब्रा कमाइन थंबिनिंग ओजा इंडिया ना अखोइगी साउथ ईस्ट एशिया दा मागी ओइबा कनोमा extension तौनिंगबगी पोचे कोइ लें खंगे एक इस एशिया कमाइन तौरी हाइबगी अदगी कलादान प्रोजेक्ट पैसा क्या थादकी हाइबन सिंबा अदगी प्लस अदानी ना कोई कनोगी यांगुनगी अदुदा कनोमा पोर्ट अमा मागी कनो मैम थमनगी लेहिबा अदु मरक्तदा चाइनीज नगा इंटरफेरेंस तोरक्तना मोगी सु पोर्ट सेमकपा सुम मैम अमा प्रोजेक्ट मैम लेबिसदगी इंडिया की जियोपॉलिटिक्स येंग कांदा मोइना खलम याई सी स्पेकुलेशन नि मसी कनोगी वाने मोइना मोगी अखोगी कलादान प्रोजेक्ट से माइ पाकना होनब मतमदा तुदा चीन स्टेट से पावर लाइन दो सिदा अराकान से लेरिबने अराकान की पोट का से मसीगी सिदा यागदर काइना खल्ल कांदा खरा सिंपथी उत्पमान बगी पोट अमा लई मसिदे सिदा लुरिबदी कनोना अखोइना इंडियाना सिगी वखन से लेबनिना इंडियाना इलीगल इमिग्रेंट्स सिदा याम कन्ना एक तौरकनी मोइसे एक तखारकनी हाइबगी पोट अमा यामना अखोइदा चिंगनबा अमा फावी मरमदी हंदक कनोदा इलीगल इमिग्रेंट्स थोखिबा इंडिया की कनोम कक्तैना थेंगनजगिबदा रोहिंग्या फ्रॉम म्यांमार हायबा कोई एनी इलीगल इमिग्रेंट्स हाइदेबा रोहिंग्या हायबा पोट सिनेबा अदगदी अदर्स रिफ्यूजीज सिंगसिदी इलीगल नत्ते मोदी लीगल नि हाइदोरिब्रा हाइबगी अखोइदा यामना चमुनबा लेई अदुना म्यांमारीज सिंग अखोइगी म्यांमार असेंग केनो सिंग दु मोय दुम लेरमी हनगी कोइगी अदुगा कुकी गिदी कमाय तगदे चिन गी ओइबा मोयगी केनो अमा लेबनिना सोमदा मोयगी से इंडिया की पॉलिसी नि मसाय दि याम कन्ना अखोइना अदुम नैनबदे याम तोइनसु नैनरबो मफुम अमा खगलिना आई अंडरस्टैंड तौरगने खंगे अदु अमना पॉपुलर गवर्नमेंट की मतंग दु हंदक से पीआर एक्सटेंड तौनबगी मतंग से कनो राज्य सभा दा मूव तौरबने मूव तौरिबो खतौ से एक्सटेंशन ऑफ पीआर इन मणिपुर हाइबने अदुना मेजॉरिटी ने एनडीए ना एनडीए ने मेजॉरिटी होबनिना मसीगी पोट से एक्सटेंड तौबा हाइसिमा सोइदना मोइना ngамगिने ने खल्ले बोर्ड हाउस दा मेजॉरिटी होबना अदुबो लुरिबामदी कनो ददी खोगी येनरक मतंदा एनिमेटेड सस्पेंशन से यागदरा यारोइद्रा डिसॉल्व तो हाइबगी आर्गुमेंट लाकदरा एमंग द एनडीए मर्कतगिसु कगिनो एनडीए सिदा टीडीपी लेरिबा दगी जेडीयू लेरिबा मखोइगिसु मणिपुर द पेनिट्रेट तोरप ngamnabagi मखोइगी चांस अमा लौनिंगा कनेबा मोगी स्ट्रेटेजिक मूवमेंट अमा लौनिंगा कनेबा अदुगुमा लौनिंगा पुदुना मरम ओरकांदा खोइगी असेंबली से डिसॉल्व तौखिद्रा हाइबगी अकीबसे यम चांगना लेहदी कगिनोदा पुगलेबा मो कनो से रिजोल्यूशन से एक्सटेंड तौनबा हाइना हाइरियब अदुननी आइना एक्सटेंड तौनी आइदर एनिमेटेड सस्पेंशन सिदा लेगदोरिब्रा नत्रगा डिसॉल्व तौगदोरिब्रा हाइबमा एनिमेटेड सस्पेंशन लेतारगदी एनी टाइम था तरुक सांगदो हाइबवानी विदिन दैट मनुंगदा दुम मसिगी पोस्ट गवर्नमेंट फॉर्म तौगदुदिम यादबदी नते याय अदुनै थम ओके सर थैंक यू सो मच ओजा माइबोन दा ओजा लोसिलपगी ओना जा क्लोजिंग रिमार्क ओना थंबियो जते तंग होय होजि थोंखेबदैदि तसे सेना तुम लोसिलपदा सोमा पिन तो जनिंग बदि ऐ अतै दा हानिंगे किस्लै टेसिंग बा अचोबा इशू मास्टर अमदा थोपो मतमदा मसी कनाना तौगदो बनाबो स्टेट गवर्नमेंट असिना अखोय हाइरिबो सिचुएशन जे कंट्रोल तो बंगमक तो बम तमसदा सेंट्रल दो डिपेंड तो बा सम सान ताबनी जोगा तौगदो डिपेंड अखोयना डिपेंड तो रिवर्स स्टेट कनो से सेंट्रल गवर्नमेंट असिना थमोय सेंग मसंगने बको थमोय सेंलगा हाइरिबो असे अखोयगी चंगचिबी कुकी सिंदा अखोयना मेचंग चप्पा मानबा गवर्नमेंट इंडिया ना
चप मानबा से मान हंदनबा अदुगा तौसु तौबिदनबा मोइबो कोई मचंग चप्पीद्रगा मो हाप तुप तो हैब नते खोइना हो हारि हारि बा इंकुन हाइग्रे अखोइगे करादान प्रोजेक्ट पाइबा द सिन स्टेट ता खोइ फाउ चप्पा खो पासिंग मम्याम दो आद मतें फजन दुम पीबी को बा काइतेबा मोइगे इंडिया की अपाम बजे फंगनबा मोइ सोम साइड फजन पीबी को अदुबु असोम दिगी हेलपा अदुना असिदा इरांग तो होन बसिनदी इंडिया गवर्नमेंट की पॉलिसी जो कितंग तौरम दबसु याय दब अखोइ म्याम न खनबदो अदो कगुंबा मदो तौरम ताइदी अखोइ मणिपुर आदा करादन प्रोजेक्ट सपोर्ट तोगा सक्सेस ओइना बने हन तोगा सिदा चिन कोकी सिंग फॉरेनर म्याम संगसिलगा इरांग तो होनबदो मदो कोऑपरेट तो मोंदा उटपदो तौम दबि हाय दब अखोइ दी उटपदो हाइफेक मानबा म उरेबा अदो तौदसु काइदे वानिदा मागी रिलेशनशिप तो लैबी को कुकी सिंगर चिन सेट लेबो कुकी म्याम जो रिलेशनशिप लेगनो हैबनते लेगो बा इंडिया की पॉलिसी जो सक्सेस तौना बो तोबी को बा दुबो मदु की सक्सेस तौना बनेना सिदा चंगसिलकलिबा ब्राह्मिस की बर्मारी चंगसिलबा इरिगेट म्याम अदुबो अखोइ मणिपुर हरासमेंट की मोंगदा तौबिरि बसिदे इदे खुजक तो हन पामे मसीने कोइ प्रजा म्याम ना मणिपुर खक नतिको इंडिया गवर्नमेंट ना इंडिया प्रजा ना पामिसिदे इंडिया गवर्नमेंट दा पिल्टो मधुगुंबा फॉरेनर पुसिलगा इंडिया द ओपन नेबा स्टेट अतोपदा हुजी फोंग फोंग सारिसिने ब्रह्म क्वाइदि कनबा नॉर्थ ईस्ट क्वाइ चाव स्टेट अम ओइबा असम दा फॉरेनर संग यारोइना सिमसना कन्न युम थुकाय तारबदा गवर्नमेंट दा के हाइदिना अदुदि गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर मतम मधुदा पाइदिबा गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट ने असम बीजेपी गवर्नमेंट ने मणिपुर की गवर्नमेंट सिना इलीगल इमिग्रेंट संग यारोइना कन्न मोई सपोर्ट तौबीगदबने वानिदा असम में सपोर्ट तौबा मणिपुर तौरोइदी क्वेश्चन तौफम लेदबराबा असिंबा आई लास्ट ओके ओजा थैंक यू सो मच ओजा मन हेड ओजा टेन तक थम्बियो क्लोजिंग द माउथ याम नुगाइ से कनो सुरबला हतक मणिपुर द लेबा पीआर से सिदी पृथ्वी द अमुक थोक्त्रिबा पीआर ने हाय कोई की कंप्लीट मेजॉरिटी ओइरिबा अदुगा साइकी करीमता मगी अदुगुंबा क्राइसिस लेतबा पॉलिटिकल क्राइसिस लेतबा मदा एनिमिटेड सस्पेंड थंबा असेंबली सस्पेंड थंबा से सी पृथ्वी गोइना मसी अनकपने ना इमिना सिमा कोई खंगेन मथोक ताइको अदुना मसी थंदबा याबा पोदा थंगिबनेबा दो एनीवे थंगरे दुका जुकाइदे सुनगी ओपोजिशन मंगा खतनेबा मणिपुर लेसी कांग्रेस का इदि लोनबा गवर्नमेंट सपोर्ट तो ngaktaneबा सिमा सी लेने थमगिबनेबा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जे मकोइन वायोलेट तौरिबरा करमाय तौरिनो दुम दे खंगद्रेको सिमा अदुना पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लानव होनबजे सिमा याम दरकार लै अदुना मणिपुर दा अखोइगी शांति जी पोरके हाइबो तारगदि ऐसा थमजगिबदो पॉपुलर गवर्नमेंट लाकदि मथौ ताइदि हजिक लाइबजी हाना कोइना लेरमिबदुदि आदिगी हाइरपदुना अदुगी मतक कोइना निंपुं तागिदना अमना चिंग द पाइरा इन तम द पाइरि हाइबा मा अदुना खुद थिंजनबा यादबगी अरुबम जो अरबा यायबा द हजिकति मणिपुर जी आइगे मणिपुर नि हाइबा ngamba अखोइगे मणिपुर नि हाइबा ngamba चीफ मिनिस्टर मथौ तायबा अदु थोला अकांदा हेक्ता इरांग तौबा मरा लेबसिंगसे मधु पनिश तौबा ngamba कंगु अदुगुंबा मंत्री म मथौ ताय हाइबदुमा आई थमजगे दुगा असेंबली से कनो मोइगी था तरुक चले हाइजे था तरुक सिकी मनुंगसिदा मखोइना एक्सटेंड तौवा तौरगति था तरुक अनादा सचगरनी सी हिंगनगे हाइबो तारगति मसे था तरुक सि सुद्रिङै मनुंगसिदा मोइ हिंगलंगतमनेबा 58 लास्ट मंथ की कनोसी कोई 38 days गुम्बा नुमिनि हुनि वालिंगाइसिदा मंगानी गुम्बा वालिंगाइसिदा हिंगलन बनत्रगति मसी हेते हिंगलन बया तब हाइबगी मखोइगी लो खरजु लई हायबा अदु ओइबा तारगति मसी मखोइना हिंगत के हाइबा तारगति तारिख क्यादर मोइ पुतोगने नाइदो रिको दुम माइ काउरे तारिख क्यादर 13 अगस्त की मामा पुतोगने अदु तारगति मतमजी हेंदोक्तो तारिख हेंदोरकतोइनेबा अदु हेंतोगदि मु यारोइदोरिनेबा से अमा अदु मोइ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन मोइ अदु नंबु तगोरदि गंदरे अदुना इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन फजने अप्लाई तौबियो फजने नैनबियो अखोइगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मणिपुर दना अदुगुंबा लो लेतबगी खोम तौजे तौबिगन अदुना मखोइने एनिमिटेड सस्पेंसी तौग्रगदि नो प्रॉब्लम तौद्रगदि आसिगी नुमित खरा वालिंगाय मनुंगसिदा हिंकल हंगदबने हाइबा फमजिने फमजरि की बफमजे हाइबि ngасagi animated suspension oina tawgragadi adwaidati leiriba matamse haidi marak to the government form to yabagi hoibo kiri wafumdi dissolve tawgragadi
ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯗꯤꯖꯣꯜꯕ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ election 27 ꯇꯧꯗꯣꯏꯔ 29 ꯇꯧꯗꯣꯏꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯏꯗ Okay, thank you so much. Coming back to the topic of today's dialogue. Khulai khak lokhat pasinadi Manipur da haning punsida hanjal halakpa habadudi oithoro edu khulai lokhat pasim masu gyam na mek seng da be pot mamam lei lokhat pam thopa khulai sing matik chana seng yam seng na lokhat labra habe pot am su lei deduna akhoi ya Mahousagi Punsida hanjal halake haitadi kari thabok sing na focus pigani priority pigani habe chingba ko steam panelist sing na su mamam thambigre dong sige koi dialogue ki program asi matang ase tension jare ko ki program asi basaruk fahan mapung fahan bibai damakta si saruk ya bi ki panelist ahum pozaring ku zaman har madi zaman bon bon notice video tv ki make amuk so hana thakat phone ukchari ngasi ko nedi ko dialogue ki program si matang ase tension jare hayeng ku sugoi sutana lamda mase thoi tongan tongan bai su singi matang da khana nen bi tan jadu akoi ki notice dialogue ki forum na puduna lak chike miyam sungsoi se den meeting tabiyo pum pum khana kurum je Central government ki thabaki exam mai paake khallagadi kari pagadabano khangbadagi kari paroidabano khangbana hena maru oi Russell Coaching Institute mayang IMPHAL da SSC Defense samadi banking exam singi tha taruki boarding ki course hauzaragani mafamasida boarding da leiba satra khudingmak thabaki exam singda written da 100% success oiri mafamasida sakdaraba retired navy Air Force samadi subject expert singna takpi tambiri boarding da leiba satra sing nomada pung tara ozaga lunena larik pahanbaga lunena pung amagi physical training su pichari mafamasida subject khudingmaki shortcut methods su takpi tambiri akagnaba sit masing kun khaktani yawbiningba singna mayang IMPHAL Bangun buya leirakta leiba Russell Coaching Institute ta lakpiraga registration tobi hau natraga Akupamarol gidamak mobile number 8289-833-957 da contact tawirau. Chahi khudingi miyoi ising kaya NEET exam to qualified oiragasu sudna tagi miyoi khadamak government selection phangduna MBBS tambai khudong chaba phang lemhoriba NEET qualified oiraba student singda wahang khara lae makhoi ne MBBS tambagi manglan ji mangphang roidra makhoi gidamak lambi amatta leitrabra lairaba mahairoi singna karam na MBBS tambai agani foreign da chattuna MBBS tamnari se kayagi matik lubagi haibana chingba wahang mayam lae wahang singsigi pawkham adu poduna lakche adom na NEET qualified oiraba malem gi tongan tongan mafam kaya da government college kaya amada admission tobai khudong chaba adu poduna lakche sel gi khudong chadaba mahairoi singna education loan gi mateng lauduna MBBS tambai khudong chaba so leijagani chahi kun hena mahairoi lising kaya Russia China Kazakhstan Uzbekistan amadi Bangladesh yauna tongan tongan balaibak singda MBBS admission da mangjil thana mateng pangduna laklaba JR International Education Consultant da lengsin biro FMG natraga next exam gi damak foundation coaching facility su leigani aduga entire notice manung da best FMG exam results puthokuna lakliba consultancy amani akupa detail gi damak pi number se contact tobiyo natraga notice window TV building da lengsin biro